Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uronyo tanggai 14 Desember 2019 bulan 12. Nalung baca bak YouTube long ji komentar oleh Utuh Din yang nan Utuh Din. Bak YouTube ji komentar ji lake timba Abu Laetnyo. Sidro tu nyak leh nanji nyak leh komentar bak YouTube long. Bak YouTube Abu Laet di komentar. Jilake KTP. Kupu KTP long, alamat kali kujuk. Alamat long Kabupaten Nagan Raya, Gampung Kota Sepamput, Dusun Ingin Jaya, Lepe. Remoh jilikut menasah Lepe, bak lorong ubutnya. Tamang. Nah kadengar nyak leh ngau Utuh Din. Saban lagi Abu Syik urang gasin laknatullah. Laki alamat Abu Laet tun yang kau likut. Hana teruksit idih luar nanggro ya o. Dipegah hijak pasukan jih lengkap ngembudi miak timbak Abu Laetnya. Hana teruksit. Nyak leh dan Utuh Din yang laki timbak Abu Laetnya. Kajak betul. Ken hana berani Abu Laet hai kujak kedih u Kanada. Menyo kakalake timbak lagi Abu Syik betul kajak. Bek raya perang. Ilung hana raya perang betul kajak. Boh. Utuh Din. Nyak leh. Utuh Din dengan nyak leh. Ketak raya berakah wakah. Ubena awak kah ngeraya berakah yang laki-laki timbak. Awak perak-perak merdeka ini luar negara. Awak tu nak bangsa Aceh. Lamik-lamik kapi awak kah di luar negara ini. Maka jika keun tegegop lamik ino di Aceh. Awak kah lamik-lamik Yahudi inan di luar negara. Awak kah lamik-lamik PKI inan di luar negara. Awak kah lamik-lamik komunis inan di luar negara. Baik laki timbak kau. Hanai cakut. Abu Laetnya hanai cakut. Kajak betruk. Alamat lun Gampung Kota Sepamput. Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Dusun Ingin Jaya Lepe. Rumah bak lorong tamang samping menasah, likut menasah. Rumah Abu Laet. Khabar bedi-bedi. Baik nak terus kajak. Lagi Abu Syik apa tuntun kah nak terus. Pasukan ni. Beh, nyak leh, Utuh Din dan rakan-rakan urang draw nama du. Ba bedi belu. Ba pasukan belu. Beh.